nivelacije cena, to je njihova promjena za one koji imaju aktivan modul kalkulacija, se vrši otvaranjem opcija, administracija. U odeljku promet robe tražimo nivelacije cena. Taster dodaj kreira novu nivelaciju gdje unosimo datum, redni broj nivelacije i njen eventualni opis. Taster plus dodaje novu stavku gdje unosimo šifru ili naziv proizvoda koji želimo da promenimo, količinu koja se niveliše i novu maloprodajnu cenu. Sačuvaj, dodaje taj artikal na spisak. Taster plus, biramo sljedeći, količinu koju nivelišemo, novu maloprodajnu cenu, taster sačuvaj i tako dalje. Opcija sačuvaj će snimiti našu nivelaciju kako bismo mogli da nastavimo kasnije sa ovim poslom, a opcija proknjiži će je automatski primeniti na sistem. Nakon pritiska na proknjiži, te nove cene su u buduće validne.